kilometero kare miliyoni 17 n'ibihumbi 100 birenga. Ubutaka bungana hafi 1/10 cy'ubutaka bwose buri kuri uyu mubumbe dutuye. Iki nicyo gihugu cya mbere mu bunini ku isi hose, kikaba gihana imbibi n'ibihugu bigera kuri 16 byose. Ubyumve neza ko kubera ubunini bw'iki gihugu gifite time zone 11 zose. Mbega yo mu burasirazuba bwaho ari saa 7 z'amanywa zuzuye, bwo mu burengerazuba bari saa 5 z'ijoro. Ibaze nawe igihugu kibarizwa ku migabane ibiri igiye itandukanye. 25% ku butaka bw'iki gihugu buri ku mugabane w'Iburayi, naho 75% ni kuri Aziya. Ubutaka bwose butuye abaturage barenga miliyoni 144. Hayoborwa ndetse bayoborwa n'umugabo ujejeta igitinyiro, imbaraga n'amafaranga. Ni umugabo ureshya na metero 1 na santimetero 70. Bwana Perezida Vladimir Volodymyrovich Putin. Uyu mugabo numubona mu bitangazamakuru akenshi foto ye bazaba bayihuje nay'ibisasu bya mbere bitinyitse kurenza ibindi byose ku isi. Ibyo rero ni bigaragaza ko nta mishinyiko ajya agira imbere y'abatuye isi yose, dore ko n'ubundi musanzwe mutari beza na gato. Mu busanzwe iyo hakozwe urutonde rw'ibihugu bya mbere bifite igisirikare gikomeye ku isi hose, usanga imyanya ya mbere abenshi batayivugaho rumwe, bitewe n'uko akenshi zinonde zikorwa n'ibinyamakuru cyangwa ama website yo mu burengerazuba bw'isi gusa, maze bagahitamo kwibanza imbere, dore ko n'ubundi bakora buri kimwe cyose kugira ngo bagaragare nk'abanyembaraga, bagakora buri kimwe cyose nka polisi y'isi yose. Byumve neza ko rwose basanzwe bafite abasirikare bagera ku 200,000 mu bihugu hafi ya byose by'isi. Ese nawe uri umwe mu babona yuko Uburusiya ari ubwa mbere mu kugira igisirikare gikomeye ku isi hose, cyangwa wemera ko mu mbaraga za gisirikare Abanyamerika babarirwa imbere? Nibagirwe kugenda utaduha igitekerezo cyawe winyujije muri comment. Mu mwaka wa 2024 igisirikare cy'Uburusiya cyashoyemo agera kuri biliyoni 109 z'amadolari ya Amerika. Iki gihugu gisanzwe gifite abasirikare bose hamwe basaga miliyoni 3,570. Ni abasirikare bari ku kazi miliyoni 1,500, ndetse n'inkeragutabara zigera kuri miliyoni 2. Isibye ko basanzwe bafite abakomando badasanzwe mu bijyanye n'urugamba, banazwi intwaro za mbere zirasa ku ntera ndende kandi zigahamya igipimo zikagishwanyaguza, ku buryo hari n'abavuga ko mu masegonda make cyane Abarusiya bari muri isi yose, ngo buri kinyabuzima cyose kiri kuri uyu mubumbe kikaba umuyobozi. Ese koko izi ntwaro zaturimbura twese Abarusiya baba bazifite? Abarusiya bafite intwaro zo mu buhe bwoko ku buryo zititiza isi yose ndetse n'abayituye? Ese koko izi ntwaro hari icyo zaba zivuze imbere y'intwaro zidasanzwe zikorwa n'Abanyamerika cyangwa ibindi bihugu by'ibinyembaraga nka Korea y'Amajyaruguru n'Ubushinwa? Umusozo w'iki kiganiro uraza kuba umaze kubisobanukirwa byose. Izi ni intwaro 15 za mbere zakozwe n'Abarusiya zikanganye kurenza izindi zose, ndetse mu bya gisirikare zikaba zikoranye imbaraga zidasanzwe ndetse n'ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare. Mu gusobanukirwa ibyo byose rero, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Iron God Hypersonic Grade Vehicles. Iyi ni intwaro yasizwe ahagaragara bwa mbere ejobundi muri 2018. Igitangaje ni uko misile iraswa n'intwaro iba yagendera ku muvuduko uruta kuri w'ijwi risanzwe. Byumve neza ko iyi misile igendera ku muvuduko wa Mach 30, ni kilometero 36,751 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Uyu muvuduko urenze uteye ubwoba, ni metero zisaga 10,208 mu isegonda rimwe gusa. Isibye ko irasa misile zoherezwa ariho hose ku isi, inafite ubushobozi bwo kurasa ibisasu kirimbuzi bimwe bafite metero 5 na santimetero 40 z'uburebure. Ibi ni ibisasu byirukanka ku muvuduko ku by'inshuro zirenga 27 umuvuduko usanzwe w'ijwi. Ariyo mpamvu gushaka guhagarika izi misile igihe zaba zirashwe ari nko gushyira umunyonzi mu masiganwa y'amamodoka. Nta ntwaro n'imwe yahagarika izi misile igihe zaba zirashwe zigiye kwisekura ahantu runaka. Ibaze ko na za ntwaro zigenzura ikirere zitabasha kubona umuvuduko nk'uyu nguyu. Mu busanzwe intwaro bifite toni zigera kuri 2 kandi ahirashe habiturika rifite ingufu y'amamegatoni agera kuri 3 yose. Iri turika ririsanzwe. Abarusiya bakora akajugujugu za mbere zitinyitse ku rugamba nkitwa Mi-28 Havoc Attack Helicopters. Iyi ndege ni imwe mu ntwaro za mbere bamaranye igihe kirekire kandi zitinyitse kurenza izindi zose,
kuko bayimuritse bwa mbere mu 1986. Ni indege igendamo abasirikare babiri gusa, ariko ikabikoze ku buryo yarwana urugamba yaba nijoro cyangwa ku manywa, mu miyaga, ku zuba cyangwa imvura. Ibi byose ntibikanga. Ubyumve neza ko iyi ndege ubundi yaremeye kurimbura ibimodoka by'imitamenwa byose bizanwa ku rugamba. Inafite n'indi mbunda idasanzwe iri munsi gato y'izuru ryayo ahitwa Barbet. Iyi ndege kugeza ubu iri mu gisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere. Abandi bafite kugeza ubu ni igisirikare cya Algeria, Iraq na Uganda. Indege ya Mi-28 Havoc ireshya na metero 17, ikagira imihoro ifite uburebure bugera kuri metero 4.8, ikaba ifite ibiro bisaga 11,500. Iyi kajugujugu ntiyaremeye gutwara abasirikare gusa, ahubwo inafite imbunda mu bwoko bwa 30mm Shipnov 2A42 cannon. Ni imbunda ziba zirasa amasasu nka 250. Wongeyeho nuko igiye ifite ubwirinzi bw'amamisire, rokete cyangwa izindi bombe zagerageza kuyisatira. Curve Class Battle Cruise. Aya ni amato yakozwe n'uruganda rw'Abarusiya rwa gisirikare. Isibye ko yakozwe mu myaka yo 1970 akageragezwa bwa mbere mu 1980. Aya niyo mato ya mbere ashobora kurwana ku rugamba manini kandi aremereye kurenza andi yose akoreshwa n'abasirikare barwanira mu mazi ku isi hose. Aya mato afite metero 252 z'uburebure ndetse na metero 28.5 z'ubugari. Abasha no kuba yarasa ibisasu kirimbuzi bimwe bishobora kugenzurirwa mu kirere byamaze no kuraswa hakoreshejwe ikoranabuhanga rya radar. Ubyumve neza ko hakozwe amato ane gusa yo muri ubu bwoko. Ubu bwato iyo budahetse ibisasu buba bufite uburemere bwa toni 24,300, bwaba bwikoreye ibisasu bukagira toni 28,000. Bwubakanywe intwaro zirasa amamisire yitwa P700 Granite Ship to Ship Missile ndetse n'izindi ntwaro 12 zo mu bwoko bwa Octo S300 F Launchers ziba zirasa amamisire byibura 96 mu gihe bwaba buri guhangana n'indege z'intambara. Mu buryo budasubirwaho, aya niyo mato ya mbere yonyine Abarusiya bafite afite ubushobozi bwo guhagarika misile za ballistic. Isibye ko busanzwe bunafite za ntwaro zirohamisha burundu amato agendera munsi y'inyanja submarine. Wongeyeho nuko bufite intwaro igezweho yitwa 130mm ikuzwe kwitwa Ek-130 gun system n'izindi ntwaro 10 zirasa torpedo. Ku mwanya wa 12 ku rutonde rw'intwaro za mbere Abarusiya bafite zidasanzwe kandi zitinyitse kurenza izindi zose, turasanga Tupolev Tu-160 Blackjack. Iyi niyo ndege ya mbere yakozwe n'Abasoviyete mu myaka yo mu 1970. Ni inyembaraga, irahenze kandi iratangaje. Iyi niyo ndege ifatwa nk'umwami w'indege zose z'intambara zose zakozwe kugeza ubu. Niyo ndege nini kurenza izindi zose z'indwanyi. Iraremereye kandi igenda ku muvuduko uruta kuri inshuro 2 zose umuvuduko usanzwe w'ijwi. Uburyo budasubirwaho, iyi niyo ndege ya mbere nyirukansi kurenza izindi zose zijugunya amabombe ku butaka cyangwa mu nyanja. Zatangiye gushyirwa ahagaragara mu 1987, naho kugeza ubu izashyizwe mu bikorwa bya gisirikare ni 16 gusa. Iyi ndege igendamo abasirikare 4 gusa, ni pilote, umwungirije, ushinzwe bombe ndetse n'ushinzwe ubwirinzi bw'indege ndetse n'abayirimo bose. Tu-130 ifite metero 54 z'uburebure n'amababa areshya na metero 55 n'ibice 7. Igendera ku muvuduko wa kilometero 2220 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa, kandi byibura ikaguruka ibirometero bisaga 12,300 itarasubira ku butaka ngo ifate ibindi biyongerera imbaraga. Ifite ububiko buhagije ku buryo yatwara amabombe angana na toni 45 ndetse nikorera ibisasu bya kirimbuzi 16, ariko bimwe biraswa ku ntera ntoya. Abarusiya banakoze amato agendera munsi y'inyanja yitwa Yasen. Ni submarine batangiye kubaka mu 1993, ndetse iyi submarine nayo ifite ubushobozi bwo kurasa ibisasu kirimbuzi. Amato amwe gusa yo muri ubu bwoko yuzura atwaye miliyoni 800 z'amadolari ya Amerika. Aya nakabakaba tiriyoni 1 na miliyoni 84 mu mafaranga y'inaha iwacu mu Rwanda. Kubera uburyo ahenze cyane nicyo gituma uyu munsi harakozwe amato 2 gusa yo muri ubu bwoko n'ahandi 8 akazakorwa mu gihe kiri imbere. Gusa ariko ubasha bwose bw'ubu bwato bw'igitangaza gutya ntiburamenyekana kugeza ubu. Ikizwe nuko burasa misile ku butaka, misile zituritse amato ndetse n'izirimbura za submarine, ndetse bukaba bukoze ku buryo buzahangana zimwe mu ntwaro zizakorwa mu gihe kizaza. Kubera ko bwubakanye intwaro za Fat Launchers 8 zose n'izindi 10 za 533mm tubes. Izi zose nizibwemerera kurekura umuriro ufite imbaraga nyinshi cyane kandi vuba.
ariyo mpamvu ubu bwitwa ubwato bwa mbere buteye ubwoba kurenza ubundi bwose ku isi hose, kuko icyabuhagarika cyonyine ni uko abasirikare babugenzura babura ibiryo n'amazi bibatera kuraje maze bagacika intege. Ni ubwato bushobora kugera kuri metero 580 zose z'ubujyakuzimu kandi bukirukanka kilometero 35 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Nawe tekereza amato arekana metero 139 akaba agenzurwa n'abasirikare 85. Ubu bwato bwuzuye butwaye igihe kinini ndetse bunatwara amafaranga menshi cyane, ariyo mpamvu mu bihe byagiye bikurikiraho Abarusiya bagiye bakora za submarine ntoya kandi zigatwara amafaranga makeya kugira ngo zuzure, kuko ya submarine basanzwe bafite ni manini ku buryo buhagije kandi butinyitse kurenza andi mato yose yo ku isi agendera munsi y'inyanja. Ku mwanya wa 10 turasanga Krasuka Electronic Warfare System. Ku rugamba rugezweho rurwana uyu munsi hifashishwa ikoranabuhanga rigezweho kandi ridasanzwe rya gisirikare, ariyo mpamvu buri gisirikare cyose cyo ku isi gikwiye kuba gifite ubwirinzi n'ubudahangarwa bw'ibitero byose by'ikoranabuhanga. Ni muri urwo rwego rero igisirikare cy'Uburusiya cyo gikoresha systeme yitwa Krasuka ikorwa na Crete Corporation. Iyi ntwaro idasanzwe muri ubu buryo yashyizwe ahagaragara mu 2014. Bimwe mu byaremeye guhangana nabyo ni ibitero by'ikoranabuhanga bibarirwa mu cyitwa Airborne Radio Electronic n'ibindi bitero, ariko byose bihuriye kuko biyoborwa na radar, cyane cyane nk'ibigabwa n'amadrone hamwe y'intambara. Iyi ntwaro ibasha kuba yahagarika sinyare n'ububasha bwose bw'amaradari ndetse n'amasinyare yose y'ibikoresho by'ikoranabuhanga byibura ku ntera kilometero 250. Iyi ntwaro rero ibashije kuba yabona misile zigenzurwa na radari. Iyi ntwaro ihita iyo biomisile ikayohereza ahandi hantu kandi kure cyane ugereranyije naho yari yoherejwe guturitsa. Intwaro zo muri ubu bwoko zerutse gusohoka vuba aha zo zinubakanye ikoranabuhanga rigezweho ryo guhagarika ubasha bwose bw'amasatelite abarizwa hitwa low earth orbit. Ni satelite ziba ziri ku butumburukiye buri hagati ya kilometero 300 na kilometero 1600 uturutse ku butaka. Ndetse iyi ntwaro ibasha no kuba yakwambura ubasha bwose ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoresha sinyare za radio mwitumanaho. Niho dusanga amaradiyo, televiziyo, telefone, ibikoresho bitanga interinete, ibikoresho ikoranabuhanga rya Bluetooth byose, ibikoresha GPS ndetse n'ikoranabuhanga ridasaba imigozi, wireless technology. Ibi byose ni ibituma umwanzi w'Umurusiya wakwegera hafi y'iyi ntwaro atabasha gutabaza na gato cyangwa ngo yinjirire ikoranabuhanga ryabo. Fantasy Missile System niyo dusanga ku mwanya wa 9. Iyi ntwaro yatangiye gukoreshwa n'abasirikare b'Abarusiya mu 2012. Yubakanye intwaro ya self-propelled, imwe irasira ku butaka ikarasa mu kirere ariko ku ntera ari hagati na hagati. Irasa misile zimwe zishwanya gusa burundu indege z'intambara. Ubyumve neza ko rwose intwaro imwe muri ubu bwoko ihagaze miliyoni 14 z'amadolari ya Amerika. Yubakanye systeme y'ubwirinzi bw'amakajugujugu yose y'intambara, ibiturika, misile ziraswa amato cyangwa amadrone ndetse n'ibitero byagabwa n'indege zo mu bihe bya kera. Ubu bwirinzi bwose no butumi yitwa intwaro ya mbere idasanzwe mu mateka yose y'imbaraga za gisirikare. Intwaro yubatse ku buryo bwayo ibice biyigize byose byoroshye kandi byihuse mu kubisimbuza igihe byaba byangiritse. Ubyumve neza ko no kuyikoresha byasaba umusirikare umwe gusa cyangwa y'ubwayo ikaba yanikoresha, kuko ibonye igisasu mu kirere yihutira kukirasa bidasabye yuko n'umusirikare ayikoresha. Intwaro nk'izi zikunzwe gushyirwa ahantu hamwe hahamye, ariko iyi ngiyi yo umwihariko wayo nuko ishobora gukora igenda igakora, ikaba yarasa indege cyangwa igisasu runaka ikaba yakwimuka. Ibi rero nibyo byatumye ibindi bihugu by'ibinyembaraga mu bijyanye n'igisirikare nabyo biguriza intwaro ku Burusiya. Ni ibihugu birimo Argentina, Vietnam, Iraq, Syria na Serbia. Ku mwanya wa 8 turasanga MiG-35, indege y'indwanyi ariko izwiho gukora imirimo myinshi ku rugamba. MiG-35 ikorwa n'uruganda rw'Abarusiya rwitwa Mikoyan. Ni indege ibarirwa mu kiragano cya 4 ikaba yaragurutse bwa mbere muri 2019. Icyakozwe nuko bafashe indege zo mu bwoko bwa MiG-29 maze zongererwa ubushobozi maze bazita MiG-35. Yongeremo intwaro zigezweho n'ubushobozi bwo guhamya neza igipimo ikagishwanyaguza. Ni indege igendamo abasirikare 2 gusa, ikaba ireshya na metero 17 n'amababa areshya na metero 12. Ikaba ibasha kuguruka ku muvuduko wa kilometero 1000 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Ikaba ikoranye intwaro iteye ubwoba ya 30mm Grizev Shipnov autocannon. Zimwe zirasa inshuro zibarirwa mu magana, kandi izi ndege zinikora ibisasu bya toni 7 birimo rokete, misile zirasirwa mu kirere kandi zikaraswa mu kirere, iziraswa amato ndetse n'amabombe. Wongeyeho nuko iyi ndege itabonwa n'amaradari, ariyo mpamvu ishyirwa imbere mu ndege za mbere z'urugamba zigezweho ku isi hose. Ku mwanya wa 7 turasanga S-4 Air Defense System.
intwaro yakozwe hagati mu myaka yo mu 1990 ariko yatangiye gukoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya guhera mu mwaka wa 2007 ikoreshwa n'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira ku butaka. Intwaro yaremeye guhagarika za misile zirasirwa ku butaka izo mu bwoko bwa ballistic zimwe ziraswa ku ntera ndende. Yiswe intwaro ya mbere y'ubwirinzi ku isi hose mu mwaka wa 2017. Gusa ariko gukoresha intwaro birahenze cyane, ubyumve neza ko intwaro imwe gusa ihagaze miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika. Yubakanywe launchers 9 zose zishobora kuba zarasa misile 120. Ndakubwiza ukuri ko nta kintu na kimwe itagira umuyonga igihe cyaba kiri muri kilometero 400 hafi yayo. Ibaze nawe ko intwaro ibasha kuba yahamye igipimo kiri ku muvuduko wa kilometero 17,000 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa, kandi ikaba yabasha guhamya ibipimo bigera kuri 80 inshuro imwe gusa icyarimwe. Byumve neza ko iyi ntwaro ibonye igisasu cyangwa indege yavogeye ikirere cy'Abarusiya mu masegonda 10 gusa iba yamaze kuyituritsa cyangwa kugituritsa icyo gisasu. Bwose na bya bisasu byitwa B1 na B2, ibitero by'ikoranabuhanga, indege zigenzurirwa ku matelekomande, misile za Tomahawk cyangwa n'iza ballistic, zose nayabasha guca muri humye intwaro ya S-400 ifitwe n'Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde na Saudi Arabia. T-90 battle tank, izi nizo burende zidasanzwe kandi z'inyembaraga zibarizwa mu gisirikare cy'Uburusiya guhera mu 1993. Ni T-90, ibifaru bya mbere bikanganye ku rugamba kandi bikaba byarakozwe ari byinshi birenga igihumbi byose, ndetse uko imyaka yagiye ishira nuko ibifaru byagiye byongerwamo ikoranabuhanga ridasanzwe. Iyi burende ni metero 9 z'uburebure na metero 3 n'ibice 7 z'ubugari, ikaba igendamo abasirikare 3 gusa. Ikaba yubakanye intwaro zirimo 12.7 mm Cold Heavy Machine Gun, A7.62 mm PKMT Machine Gun, kandi ikaba ikozwe mu byuma by'imitamenwa bidakangwa n'ibiturika ibyo ari byo byose. Ibi bifaru T-90 biba byubakanywe systeme z'ubwirinzi zirimo ubwirinzi bw'ibiturika ndetse n'ubwirinzi bw'ibitero biri biologique cyangwa chimique, ku buryo ya myuka y'uburozi naho yahera yinjira muri iki gifaru. Mu buryo budasubirwaho, iki nicyo gifaru cya mbere ku isi hose kibakanywe ikoranabuhanga rigezweho rya gisirikare kurenza ibindi byose. Onyx Anti-Ship Cruise Missile. Iyi ntwaro yakozwe bwa mbere na Metronostroninia mu myaka yo mu 1980, ariko yageragerejwe bwa mbere mu mwaka wo muri 2002 niyo dusanga ku mwanya wa 5. Onyx niyo misile ya mbere yashwanyaguza buri kinyabiziga cyose kimaze kuba cyakubakwa kugeza uyu munsi ku isi hose, yewe na bya bindi byibwira ko bifite ubudahangarwa bwa bomb-proof ngo bidaturitswa n'ibisasiye. Ni misile ya metero 9 ndetse n'umubyimba wa santimetero 70. Iyi misile ibasha no kuba yaraswa ku ntera ntoya cyangwa ndende bitewe nuko umusirikare uri kwikoresha bishaka. Ni misile zinahagarika sinyare za radari ku ntera ya kilometero 50 uturutse aho igiye guturitsa. Ibyo rero ni bituma byaba bigoye yuko wayihagarika. Byibura bibarwa ko iyi misile yarashwe akaba amakosa yatuma ihusha igipimo. Byibura yibeshya intera itarenze metero 1.5 mu gihe yabirashwe ku ntera ya kilometero 800. Misile za Onyx cyane cyane ziraswa amato kubera umuvuduko wazo, zisekureho zishaka zikahashwanyaguza mu gihe za ntwaro z'ubwirinzi ziba zitararabuka ikiyambere. Ku mwanya wa 4 turasanga Bora Class Guided Missile Hovercraft. Aya mato yakozwe mu myaka yo mu 1980, ariko kugeza ubu hakozwe 2 gusa. Aya mato ni metero 36 z'uburebure na metero 17 z'ubugari, bukaba bugenda ku muvuduko wa kilometero 102 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa, kandi bukagenda ku ntera kilometero 4600. Mu busanzwe bukoreshwa n'abasirikare 35, ariko ku rugamba buba bujyamo abasirikare barenga 60. Ubyumve neza ko rwose ubasha no kuba bwamara iminsi 10 yose hagati mu nyanja niyo haba hari umuhengeri muri iyo nyanja. Mu bwirinzi ukoresha intwaro ya PK10 na PK16. Bora ni amato azwiho ububiko bunini bw'intwaro kandi zigezweho nk'izitwa quadruple launchers, AK-176 mm automatic, izitwa 76 mm cannon, izitwa DP-64 anti-saboteur grenade, ndetse n'izindi zitwa 14.5 mm novo machine gun mount, n'izindi nyinshi cyane. Mwanya wa 3, Back M3 missile system. Iyi ntwaro yakozwe n'Abasoviete mu myaka yo mu 1970. Bakomeje kuyongerera ubushobozi kugeza ubwo muri 2008 aribwo bashyize hanze Back M2, naho Back M3 yashyizwe ahagaragara mu 2016.
uyirebeye kure imeze nk'intwaro ya self propelled irasa misile mu kirere ariko ku ntera iri hagati na hagati. Bwakorewe guhagarika misile cyane cyane ziraswa n'amato ndetse n'amabombe yajugunywa n'amadrone cyangwa indege z'intambara. Byibura 95% yangiza igipimo yahawe nk'uko abasirikare b'Abarusiya babyifuza. Ibasha kuba yahagarika igisasu kiri ku muvuduko wa kilometero 11,000 mu birometero 70 uturutse aho iyo ntwaro yabiherereye. Igitumi byose bishoboka rero nuko misile iraswa n'iyi ntwaro iba yirukanka ibirometero 5600 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Isibye ko yaremeye guhagarika ibipimo biri mu kirere, yanahagarika ibitero byo kubutaka. Ku mwanya wa kabiri turasanga Novorossiysk Strafe Submarine. Ibihugu byinshi byashatse gukora amato agendera munsi y'inyanja y'intambara azwi nka submarine adasanzwe cyane cyane nyuma y'intambara kabiri y'isi yose. Muri ubwo buryo Abarusiya bakoze submarine yitwa Novorossiysk abonwa gusa n'intwaro zidasanzwe mu zigezweho zaremeye kurimbura submarine zikaruhama burundu. Iyi submarine bakoze igendamo abasirikare 52 ikaba ibasha kugendera ku muvuduko wa kilometero 37 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa, kandi ifite ubushobozi bwo kumara iminsi 45 munsi y'inyanja ku bujyakuzimu bwa metero 350. Yubakanywe intwaro ya 5.3mm torpedo tubes kandi ikorana itumanaho rigezweho, ndetse iyi submarine nibonwa n'amaradari ariyo yose. Mwanya wa mbere ku rutonde rw'intwaro za mbere zidasanzwe ziteye ubwoba kurenza izindi zose zikorwa n'inganda za gisirikare z'Uburusiya, tuhasanga intwaro yitwa RS-24 years. Iyi ntwaro ubona idasanzwe yageragejwe bwa mbere mu mwaka wo muri 2007. RS-24 years nizo misile zidasanzwe kandi zigezweho zo mu bwoko bwa ballistic, zimwe zambukiranya imigabane kandi zibasha no kuba zashyirwamo imbaraga kirimbuzi. Iyi ntwaro ni metero 23 z'uburebure n'umubyimba wa metero 2.1, ikaba ibasha kuba yahamya ibipimo bine byose icyarimwe. Ni intwaro irasa ibisasu kirimbuzi byibura kimwe muri byo cyatera iturika rifite ingufu za kilotoni 500. Igisasu kiraswa n'intwaro kigurukira ku muvuduko urenze udasanzwe, ni kilometero 24,500 mu gihe kingana n'isaha imwe gusa. Iyi ntwaro kandi ishobora no kuba yarasa misile ahariho hose ku isi Abarusiya bifuza, kuko nta cyayihagarika isibye ubushake bw'uyikoresha gusa. Ikidasanzwe kuri iyi ntwaro nuko byibura buri mwaka inganda z'Abarusiya zikora intwaro zo muri ubu bwoko zigera kuri 20. Izi ntwaro zose rero twabonye muri iki kiganiro nizituma uyu munsi Uburusiya bwitwa igihangange mu ngufu za gisirikare. Gusa izi si zo zonyine batunze, ahubwo bafite n'izindi nyinshi cyane kandi zose zibarirwa mu za mbere mu gitinyiro kurenza izindi zose ku isi zigeze zikorwa mu mateka yose y'ikiremwa muntu. Utekereza ko bizagenda biteye igihe izi ntwaro zose zizakurwa mu bubiko maze zigashyirwa ku kibuga cy'imirwano? Ibizaba icyo gihe icyo tuzi nuko bizwi n'Imana yo mu ijuru gusa. Mwibuke kudusangiza ibitekerezo byanyu n'uburyo mwakiriye kino kiganiro mubinyujije muri comment. Ibiganiro nk'ibi mushobora kubikurikirana mu mashusho magufi cyane unyuze ku rubuga rwa TikTok ni Aime Christian 01, kandi nimba ari ubwa mbere urugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.